Mulembe mia. Mulimo oyo. Mwasimile khubona omwami. Khwasimile sana khubano. Oyo Rikijini taendelea kumuumiza tu yeye na kizungu. Sinyi mnapendanga kizungu yangu? Niendelee kuumiza yeye? Mheshimiwa Rais, tunashukuru sana. Tulisimama hapa rally yetu ya mwisho tukienda kura, na tuliland kwa ile shule ya matope. Hata president akaniuliza, hii ni shule au ni ruin? Nikamwambia ni shule. Hakuna hata dirisha moja, hakuna hata mlango moja, yote matope. Na leo tumefungua shule ya hali ya kisasa, a modern school, na tena tunaendelea kuiongeza iwe na JSS ifundishe watoto wetu. Nasema kongole kwa watu wa Safaricom. Jambo la pili ni hii soko tunajenga isaidie wamama. Ne bandu base nimebwe ni wenywe ulinyanga khase na khase mubolanga. Efwe khukendelanga alala khwasimananga chilao khubinyenya. Esafari yefwe khukimanyile. Mala khwabukule line khukenda n'omwami ino. Lukendo lundu lose manyele bakhupilayo kamakuma. Saye khuli nende omwami ino khukenda naye. Ne khwamakhale babolanga balukenda n'omwami akhira waka. Khularera bindu bikali ebarabara ino khukimala raka. Esoko ino khukimale. Hospital mama na khumichali ano niliye musaya sabandu base khusimana. Chikati ino nakholele khulikoso mumukoso lakini sembumukhoma tawe. Khubela ombunge wefwe. Buli mundu abejakho nende kasoro, but we want to work as a team. Ya mwisho watu wangu wa Bungoma. Our people, my people. We always think together. We always walk together. We always vote together. And together we shall stand. Together we shall survive. Together we shall make a difference. Hii Western yote, Bungoma ndio mulisimama, mukahesabiwa, watu wakamheshimu. Ndio mnaona president anakuja hapa mara kwa mara. He was here 10 days ago in Malakisi. Today is here. Hata na amakubona, baba anabalana bamuminemoni. Oyino muzakhulu bene. Muriyo munoko. Esene ndangire babasiasa bano banondile ko senator, governor, babunge, MCS befwe mumanya za muli khulukendo. Muriyo munoko. Thank you. Tuko na mtu ya kukwenda. Haya. Asante sana Mheshimiwa Rais na viongozi